Tanggal satu ya kejeng arsap itu. Masyong, ya tiba kurang ngam ju asap. Tanggal sumper na asap. Nomor bang itek ini ke. This is Storyteller London. Kari buto. Ani masyong terap. Sana ke kunjunga. Ngaruh nganawa di dam saja masyong. Sana super. Nado do por bang ya kedua fi tapi yang banwad sumper wad di dam sad nado do por ngaklebat puyeng dek dum. Ngawat sa dam sad. Hitip dum. Sumper lay wad yang amta berpeniap. Nomor bang ya sa ke. Itu hak mata. Saya ke kunjunga. Ani masyong terap. Kadang istri sudah yang abang awad ya karo kena tenak pun banenga. Ya gelum. Ya kiri wasap ngan pelet baik. Patul awai bed fi masyong. Lada fi kwa bante beja ka masyong sumperem kum ngani alam mangai ke. Gelum memang cepat. Bang asu amtat beja ka masyong mauru. Tanggal satu ya kejeng arsap itu. Masyong ya kibat kurang ngam ju asap. Tanggal sumper na asap. Nomor bang itek dum ke. Nomor bang istri daw ya sa dam sad. Gelum. Itu mat baik kiri wasap. Dam sad. Ini tidak. Gelum aja. Maju akan. Maju gelum. Berbono. Pa, mahe. Baat mau harusan sian okada. Damsai, ya para sampai kai. Ngan sampai kai ya kibro armor. Ya gelum. Niap nak mau damsai. Ya gelum. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best Storyteller London.